ไม่กวยหน้าตาGuikhanliuมันลิงไม่จัง YouTube channel เปียกันไรในล่าไม่ทวนอยู่วิ่ง aside hide new มาตะคัดนะ the Gaanphiu mail Tamenglongจง local newspaper highlights king in 3 lakho Infal June tarik jui Indigenous Tribal Leaders Forum IDLF rui Manipur Kuki Jo Community koi June tarik jui na padai nung non-violent demonstration tat kai khang sa kan the mi tong demonstration tai IDLF rui Kuki Jo mai Manipur khawang mai koi khang article phainai tamru na chakiu a bang khaw separate union territory tilau khang demand sumai duan akhat chana tat kai khangi kumna IDLF rui kwangni mai autonomous district council ADC election ta nu ni mak mai indaw na protest tat kai puni dana sakane IDLF spokesperson Ginja Valjong insat rui sakan mai thilaina Kuki Jo tribal rui kaganting sang na political demand su kwangkan mai ti hai central government rui inthuk na lalo khangka ge na yi tuna sakane Manipur government rui ADC election tat kai khang lading la kan mitai Kuki Jo tribals goita kalang tipat khang sumai tan dei tuna pian mak mai indaw kane Kuki Jo mai goi rui Manipur khawrui kalang bam khang demand su kwang kan chwangi kumna kan yu tung demand hai chu lawmak mai sang rui kwang ni mai ADC election khaw ka zaw lawmak khang voljong rui Kuki Jo mai khaw sang hoi kane ITLF rui India Myanmar border khaw Free Movement Regime FMR lagan kan mai tani pianmak mai indaw kane Volzong thailai na FMR hai kalwai na laudat khang Union Home Minister Amit Shah khaw ITLF rui ti thai lo kan the tuna sakane kumna Cheribam District ti hai Ministry of Home Affairs rui buffer zone kaw palau khang ka ge nai mai tai ni ITLF sa indaw kane Chandel June tarik chui Aimol Tribe Union ATU Manipur rui Wednesday nung Chongtu Memory Aimol Karam Thadoi Village Chief Khani kana Thangreng da JEO office Kangpupi District khaw Kuki militant Sri nim kan meta kandem su kan the Aimol Tribe Union Manipur rui praise not Thursday nung tipat kan mai thailai Kuki militants rui naga mai civilians ta kan nim nini mai gan khaw government office khawi nim khang rights nai na chu tuna thanne kiurap mang mai khwai inphun launa kharam thadoi chief ta nim kan mai thiek tai chakhwang mang mai khatni talak ni mai tan de tuna sakane nim kan mai ganai tai naga CSO rui kagan chana ran laudat kan tongi kumna Kuki militant rui gan khata nimma khaw information inchu mai nai rai ni tongi tuna pianmak mai indaw kane kumna Aimol Tribe Union rui akup na government office lung khaw ban sin mai rui mansai gan khat nimbam tongsu tuna ngak mai indaw kane Kangpupi district high Kuki militants bang khaw bam lana chu kanai ta nim kan mai ding khaw tai state police kan central forces ta bui thang bam kan chu tuna than kane state government rui government office koi khaw state forces law inbu khang ka ge nai kumna ka khoi nai minun ta katup mai lung khaw nim na dandi ti law khang Aimol Tribe Union rui demand su kane kumna Kuki mainun rui mi kup mai thiak hai naga mainun khaw sudat lakni nai tuna sakane kalam ka zima khaw Manipur dong la lu khaw naga mai ta zai ku law puryo tuna Aimol Tribe Union rui chang hoi kane Infal June tarik chui Kangpupi town khaw CRPF personnel dong bas ta mai intai kan mai tang Wednesday ting zin tai ni Infal khaw Dimapur tat khang truck karang gut mai ta Kangpupi district national highway kanai khaw mob rui mai intai dat kan the mi da khaw passenger phung mai winger ta thu mob rui mai intai ni mai khaw rui Kangpupi police chui na kanai Assam rifle khatni CRPF combined team ka law kan thi tuna cham tai rui ti thai kane Manipur khaw mai tai le Kuki ka khaw ka luai na ri sudat ba mai lung khaw national highway kanai khaw jingbang sangari kalu mai ta check suran diang bam the mob nun rui Wednesday jingbang truck tarang registration number NL01AE7895 Infal biak thang rui kut mai ta kham kaina check sumai kan khaw gari tuang kai pau chai in tai mi tuangi nuna thai me tang Alex from national highway to Kangpupi town le chango bung ka khaw khuang runa khat jingbang jang khaw mai in tai kan tuangi tuna sakane police rui mi tuang cham tai chuna gong mai gan khaw mob rui chang ding thing kani kumna police nun tai rui ta mai blank fire suna mob nun ta alai gan kani tiki truck mai in tai ba mai tai thu chongmut ni kumbam khwan the tuna sakane kumna mai in tai ba mai nun tai thu jing mai khaw kadaw cha mai lana pak aman ngam tat kani tuna police rong cham rui ti thai kane mi tuang lam khaw Kangpupi police station khaw case register chulaw kan thi kumna Kangpupi town khaw security measures in thau inbu bam thi tuna cham tai rui ti thai kane Infal June tarik chui Manipur Governor Amit Shah Yuki rui sa indaw kan mai thailai na Union Home Minister Amit Shah rui Parliament session loi metang rui Manipur issue hai serious suna tan thau puni thi tuna kadi law kan thi tuna sakane mi tuang latbam hai Manipur Governor rui INDIA block representatives le tuna Raj Bhavan Infal West khaw ariuna pari ra mi kan khaw sa indaw kan tuange Manipur Governor Anusuya Yuki ta ariu metang Manipur Pradesh Congress Committee President ki Megha Chandra Rui Zangru tang Manipur issue khaw kalai dai mai ariu bam nui tuna sakane INDIA block leaders nun rui governor ta ariu kan mai khaw guide mai intaw Jiribam district khaw patbam mai lam khaw kaphian kan tongi tuna sakane
INDIA block representatives rui national highway number tamru na chanai khani national highway kanai khau traffic flow khau khammai ti pa laudat makhang governor khau sa lau kan thi tuna ke Megha Chandra rui chamla mai khau sakane Lok Sabha MP Akoijam Bimol rui Chief Minister N Biren Singh le pari ra kan mai tang center khau government kathan ka siamdat kan ni thai Manipur dong issue hai inthuk nala lau ni the tuna lumgai mi te indau kane tiki Bimol rui Manipur Chief Minister the Ministry of Home Affairs meeting khauti ka chaw kan mak milam khautu kamai lat daw kan mak ge Jiribam Jun tarik chui ban sin mai melun thai mak mai nun rui laingang pokpi Jiribam district khau Jun tarik ru na chakiu jingbang khuang ru minute chui khau police check post mai intai kan the kumna police reinforcement khangwang mai nun tani chang khau ambush sudat kan ni tuna chamtai rui ti thai kan ne police check post te Jiribam district police station khau rui kilometer charuk daudu mai bam khawi mi te Jiribam le Tamenglong district ka khawe check post mai intai bam the tuna chu mai tang police units mi tong bam khau pat khang pat me chang khau ban sin mai nun tai rui ambush sudat kan tongi tuna sakane police le nu mai ban sin mai nun ka khau tamai kap khiam kan mai khau chai man sai ka biu me cham thu gong kan magi tuna cham te rui ti thai kan ne INDIA block representative political party ru tuang leaders nun rui Manipur governor Anusuya Yuki da Raj Bhavan khau ariuna Manipur dong lat lu hai loi lau khang sang hoi kan the INDIA block delegation tai former chief minister Okram Ibobi Singh zaina governor da ariu kan tonge kumna INDIA block leader nun dai rui governor khang memorandum tina Manipur dong lat lu hai zai mi lung khau solution pungwang lau khang sang hoi kan ne Ibobi Singh rui mi tari ka thum kum sing nai na chui na ka thum khau rui ka hau kan mai lat lu asai ngan na chu sang mai phungwang ngam mak na ba mai ji hai pian mak mai indau ka ne kumna indau Jiribam district khau hotspot sudat ba mai khau high state security forces biu na tilau khang sa ka ne inbu na delegation nun tai rui governor khau national highway tamrut na chanai khau khamai tilau mak na ka ge nai mi puat nun kadai suna petroleum hai ti phung ka lu bam khang sulawu tuna sang hoi ka ne Guwahati June tarik chui Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Assam rui Jana Rajan Das AFS DFO Social Forestry Golahat Lanbiu mai sian dangka chingtam ru la kan mai ta thai pat metang nim kan the Lanbiu mai sian tai work order cancel suma khang naina la kan tongi tuna complainant tai ri sakane mitung case le in samai Gopal Deka Forest Beat Officer Gabhoru Beat Sonikpur District ruini Lanbiu mai sian la mezang nim kan thi tuna sakane mituang bu ka hau mezang khau tai ni Regional Forest Officer Isbal Hemat Tumaiputa Anti-Corruption Operation Kari Nimwai Kane Tuna Sakane Cham Thailai na Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Team Rui Assam Khau Government Department Tong Officials Nun Corruption Suba Mai Tuang Tana Mai Hai Lagan Khang Tat Kai Mai Duan Khau Kaniu Tanim Kan Tongi Tuna Sakane UEFA Euro Kum Chingnai Na Chui Na Padai June Tarik Sui Tong Result Slovenia versus Serbia Goal Khat Denmark versus England Goal Khat Spain Rui Italy Khau Goal Khat Chalauna Ngam Lau Kan The June tarik chui na khatong fixtures Slovakia versus Ukraine tingzin khwang saruk makai Poland versus Austria jingmang pungsakiu makai Netherlands versus France jipchung pungbaro makai chamzat mai ka hawe the Gaanphiu mel chamse inzan khang hawkers ka hawe thaukup mai lungning inthan na inzat laudiu mai nai thai the Gaanphiu mel office khau gwangna ka chu lau nuwi kumagi thai ka bang khau chi lau mai number khau alam lau nuwi subscription manager 9612535794 Tamenglong ting nai luan tun ngai bu Jun tarik chui na khat lau thuan ting rai nai kalan ting zin muak nai jingbang ting rai nai tun ngai bu tarik chui na kanai lau thuan ting riu puni kalan ting zin muak nai jingbang ting riu nu we the Gaanphiu mel khau cham khat ni advertisement solauni make goi rui 9873658872 khau alam lau nu we khatni subscription solauni me goi rui 03877267509 ramge thai 825690 8462 khau alam lau nu we mai goi na king chui na king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel be tun roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da la kho thun ku the